doktora Shanjala Gariin dhageessanii si mallatteessuudha dirqama biyya Itoophiyaa keessatti maramuu qabda. Itoophiyaa keessatti maramtee ilaallee dhukkubni kee si arge yoo ta'e si ergina malee riifarii Ijiptii dhufteen hin deemtu naan jedhame. Dhaggeeffadhaa. Tolee jedheen yaala sanatti jira. Asitti yaala mundi deeme farankaa baasu asitti keetti kutee kayroo dhaqee kayrootti samin naganaa birrii biisaa baasee deemurra biyyuma abbaa kootiitii honduu eessasumatti hin du'a jedheen asii eegaladhee jira. Dhageessanii amma immoo riizaaltii hadha mana hakimiin oolee kuni kalee kootiif doktoroonni hin beektu ijoolleen biyya faranjii jirtan hin beektu kalee koo riizaaltii maal jedhama maqaan isaa sitiskaan moo abbaa keenya dhalootaan naannoo Harargeeti. Sheek Riyaa Gammadaa Sheek Sharaf yoo deemanii ambirrii isaanan danda'a. Gaafa 19/3/2023 tiruu koo irratti wanni lama kunoo footoo kaafadhaa immoo riizaaltii dubbiftu. Narratti biqilee hin jiraanne moderator hojii hojjedhaa. Yoo narratti tiruu koo irratti wanni ta'e biqilee hin jiraanne anki jibduun ta'a. Video kana kutaa Biraan Naagaa Sheek Riyaadii Sheek Sharafiin. Dhageessanii Sheek Sharafiif Sheek Riyaadiin Biraan Naagaa akka jarri birrii jalaatiin dhaqanii dhugaa adda baasanu dhibbaan dhibbatti na beeka. Dhaqanii yoo jarri 2023 gaafa 19/3 dhukkubni tiruu koo irratti wanni lama akka kormamuu narratti biqilee narratti argamee akkan bakka biraatti dhaqee yaalamu. Hin ajajamne anas hin kijibee ol kaayyadhaa viidiyoo kana. Tokko jedha. Lammaffaa. Simeen leewwin የሚሉት ለምንድን ነው ስም የማሳያችሁ? ለፈጣሪ ብላችሁ ነው ወይስ የረዳችሁን ከሆናችሁ ያላመናችሁ አሁን እየገባችሁ ብራችሁን ትወስዳላችሁ? አጭርና ግልጽ። ያላመናችሁን አምናችሁን ደግሞ የተጸጸታችሁ ብራችሁን እሰጣለሁ ነው። አይዟችሁ። ሕክምናው ይቅርብኝ። እሺ አሲያ ገልጫ ምን ጀላቦ ተካይ Asya gacha namto pro sababi jalabu maalin nama buuftanii nama galchitu isin jala keenya Asya galcha በአማርኛም እናገራለሁ አሌሉ መልስልን የምትዩ አስገባሻለሁ አትጂ ወላሂ ወቢላሂ አሁን ነው ማስገባልሽ አይዞሽ ሰደቃሽ አንቺ እንትን ካልሽ ችግር የለውም ለአላህ ብለሽ እንጂ ለኔ ብለሽ አላህ የሰጠሽው መውሰድ ትችላለሽ። ተናግረሽ ራሱ አደቃሽን አፍተሻል። እውነትም ከሰጠሽ እርግጠኛ ነኝ ያልሰጠሽ። ለዚህ አንስበለ በለሰኺያ ሰላም አለይኩም ሁላችሁ። ሰላም አንዴ አሲያዬ ቆይ ሁሉን ነገር 1 minute just 1 minute ምክንያቱም እኔ ሃይዌይ ላይ ነው ያለሁት እየነዳው ግን እየሰማሁ ስለነበር አንድ ነገር ብቻ ለማለት ነው። መልእክትህን ባለቀ ሰዓት ነው ያየሁት። ይኸውልህ መንገድ ላይ ነው ያለሁት ግን አንዴ መግባት ስላለብኝ ነው የገባሁት። አንድ ደቂቃ ብቻ ስጠኝ ወንድም አለም። እሺ ለኔ አንድ ደቂቃ በስ በእናትህ ብዙ ነገር ተወርቶ ከኔ ጋር እየበሉ ውሸኑ የጉበት አይደለም አሲያዬ ሙባረክ 2 ሰዎችና 4 ሰዎች ባጠፉት ሰውን ሁሉ ልትናገር አንፈቅድም። አዳምጠኝ 2 ሰዎችና 3 ሰዎች ባጠፉት አይደለም አንዴ ሙባረክ ለአላህ ስትል አዳምጠኝ። እሺ ወንድም አለም እኔ ኤቭሪቲንግ አውቃለሁኝ ሁሉን ነገር ስለማቅ ነው ገብቼ ላናግርህ የፈለኩትኝ። ይኸውልህ አዳምጠኝ። ሰው ኢሞሽን የሚያረጉ ሰዎች አሉ። አንተን በምንም ይበሉ በምንም ለኔም ተልኮልኛል ቪዲዮ ማለት ነው። አላመመውም እንዴ ተብሎ ቪዲዮ ተልኮልኛል። ያ የተሰራው ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ያ ሀፕን አደረገ። ያና ያንተ ህመም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለታመምክ ግዴታ አልጋ ላይ ብቻ ተጠቅልለህ አይደለም መታየት ያለብህ። የህመምህ አይነት ስለሚወስነው ማለት ነው። እኔ እያንዳንዱን ነገር በየቀኑ እየጠየቅኩ እያወራሁኝ ስለሆነ ነው አሁንም የገባሁት። ሙባረክ አንድ የምነግርህ ነገር የኔ ወንድም ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ካንተ ጋር ቀን ከሌሊት ቁጭ ብለው ስንት ጠላት ብዙ ነገር በሚላቸው ሰዓት ጅሃድ በለው በቃ አንተ ጋር ማንም ሰው እንዳይቆም በሚደረግበት ሰዓት የቆሙ ብዙ መልካም ሙስሊም የሌላ እምነት ተከታዮች ወገኖችህ ዘር ብሔር ሳይሉ ሃይማኖት ሳይሉ አብረው ይቆማሉ።
ለተወሰኑ ሰዎች ብለህ እነዛን ሁሉ የሚያስከፋ ነገር ሊደረግ አይገባም። ይሄንን ብቻ ነው ልልህ የፈለኩት። አሞሃል? አዎ። ሰርተፊኬት አይተናል? አዎ። ይሄንን ሁሉም የሚያይበት ጊዜ አለ በምትሄድበት ሰዓት ቱርክ። ስለዚህ ረጋ ብለህ እህቶችህን ካንተ ጎን የቆሙትን ወንድሞችህን አመስግነህ ሁሉም ብሔር ላይ ያለው ካንተ ጎን ስለቆመ እነሱን አመስግነህ ሌሎቹን ደግሞ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰጥተህ ማቆም ነው ያለብህ። ፕሊስ የኔ ወንድም እሺ፣ ይሄን ብቻ ነው እኔ ልልህ የፈለኩትኝ። ሙባረክ በጥቂት ሰዎች ምክንያት ትልልቅ መልካም ያደረጉትን ሰዎች እንዳናስከፋ እሺ። ምክንያቱም ሰው አንተን ይቺን ነገር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ከአንተ አፍ እንዲወጣ ፕሊስ እሺ የኔ ወንድም እሺ። ሙባረክ ሰምተኛል አይደለም? እነሱን አመስግበህ ሁሌ ክፋት የሚናገር ሰውና ክፉ ነገር የሚይዝ ሰው ወላሂ መጨረሻው ላይ ራሱ ነው ተንሸራቶ የሚወድቀው። አንተ ምንም አትሆንም። ከአንተ ግን መጥፎ ነገር መውጣት የለበት። ቀን ከሌሊት ሳይሉ ስንት ቀን ነው የተቀመጥነው? ለስንት ሰዓታት አይደለም? ኤርትራውያን ሳይቀር ነው አብሮህ የቆመው ወንድሜ ሙባረክ እሺ። ፕሊዝ ታማሃል። ለአንተ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅ ተይዘሃል። ነገሩን በሙሉ ትተህ ለመልካሞቹ አመስግነህ ሌሎችን ደግሞ ለአላህ ሰጥቻለሁኝ ብለህ ነው ማቆም ያለብህ። ህመምህ አልጋ ላይ ጠቅልሎ ብቻ የሚያስተኛ አይደለም። ሕክምና አንዳንድ መድኃኒት የተሰጠሃለ በዛ ነው ያለኸው ቆመህ አሁንም። ስለዚህ እባክህን እሺ የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ብለህ ሄደህ ሕክምና ላይ እኮ ሰውም ገና ያይሃል። ነገም ደግሞ ዶክተር ጋር ትቀርባለህ። ዛሬም ቀርበሃል። ስለዚህ እባክህን ሰው ስለማያቅ ነው የሚያቅ ሰው አበደን ላንተ ዱዓ እንጂ ሌላ ክፉ ንግግር አይናገርህም። የማያቅ ሰው ግን ብዙ ነገር ስለሚል ጥቂት ሰዎችን አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ብለህ ብቻ ሰው የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ልልህ የፈለኩት እሺ። ሙባረክ እሺ፣ ለአላህ ስትል እሺ፣ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደው ለአላህ ስትል ከአፍህ ክፉ ነገር እንዳይወጣ የኔ ወንድም፣ አንዲትም ነገር እንዳይወጣ። ኮሜንታተሮች የሆነ ነገር እየጻፉ አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ካንተ ክፉ ንግግር ስለሚፈልጉ ብቻ ነው እሺ። በቃ ሐቁን እኛ ምናቃለን። እቺን ብቻ ነው የምልህ እሺ የኔ ወንድም እሺ፣ ለአላህ ስትል እሺ። ሙባረክ እሺ፣ ጀዛከላሁ ተዓላ ኸይር። ሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ፣ እኔ ያየሁትና ያረጋገጥኩት ስለሆነ ነው እንዲምላችሁ። ዛሬ ራሱ ዶክተር ጋር ቀጠሮ ነበረው በቅርብ መሳፈሩ ስለማይቀር ኸይር ነገር የሰራችሁ በሙሉ አላህ ጀዛአችሁን ይክፈላችሁ። መጨረሻውን አሳምሮት ወንድማችንን ሽሮት የምናይ አላህ ያርገን። አንዳንድ ደግሞ ክፉ የሚናገሩትን ሰዎች መተው ነው፣ ለአላህ ብሎ መስጠት ነው። በቃ ሁሉንም የሚያውቅ ሰማይ ምድርን የዘረጋ ጌታ አለ። ሙስሊም ሳይባል የሌላ እምነት ሳይባል አብረውት ቆመዋል። ዘር ብሔር ሳይሉ ወላሂ ለዓዚም የሁሉም ብሔር አብረውት ቆመዋል። ስለዚህ በአንዳንድ ሰዎች ንግግር ወደ ሌላ ነገር አይገባሽ። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። መንገድ ላይ ስለሆንኩኝ ነው። ይህም ብቻ ልልህ ነው እሺ የኔ ወንድም። አፉ በለኝ፣ ሁላችሁም አፉ በሉኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እሺ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳያሸረው እስከ መጨረሻው ዱዓ አድርጉለት። ሀዬ ገለቶሜ ኦኬ በለሰኽያ ሙባረክ አሰላሙ አለይኩም። ጀዛኩም ሰላም። አዳማ አሲያ ሁሉን ነገር ተናግራለች። እኔ ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገሮች ደርሶኛል አውቃለሁ። እኔና አንተ የአኪራ ወንድማማቾች ነን። ገባ ከጌሙ ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ብዙ ነገሮች መጥቶልኛል። እኔና አንተ መሀል ምንም ያለ ነገር የለም። እዚሁ ላይ የተዋወቅ ነው። ሌላው ይቅርና ተደዋውለን እንኳን በደንብ ተደዋውለን አውርተን አናውቅም። ይሄን ልልህ የፈለግኩት አሁን አሲያ ሁሉን ነገር ጨርሳላለች። አሲያ ባለች መንገድ ሁሉን ነገር ተወውና ላላስታቸውና ተወው። ወደ ሕክምና ሂድ። አንተ ጤናን ጠብቅ። ይሄ ነው የምልህ። ቴንኪው። ሰው እንደኛ ሙባረክ አማ የቹን ደቂቃ ባየልኝ ቀም ነው ወንድማ አስፈሳ ጀርታኒ ዲፎመና ጎዳ ኦኬ አብሽር ያሲያ ዱበዴ ማሊፍ በሌሱን ሶዳጤትን ጅራ ሰኒራ አፋን አማራ ብቻ ዱበዴ ኦኬ በለሰፊያ ኦኬ ሁላችሁም የሚያስቸግረኝ ነው እንጂ ማውራት እንችላለን። ወንቲ ጀቹ በርባን ነው yeroo tokko gaafa dubbiin dhufu you need to be strong. Akkaataa itti keessa dubbii sana dabartu beekuu qabda malee dubbiin kun ajandaa biraadha. Mubaarak quba qabaadha. Dubbiin dhimma gargaarsa Mubaarak yookaan immoo Mubaarak neetworkiin na deebi'eera. Neetworkiin na baasuu danda'a.
Ammas Okay. neetworkii jedhee ba'e jedhama. Please Asiyaan na gorsite biti daqiiqa lama naa kenna. Daqiiqa lama tasinii xumura. No, Sana I know. booddee I said, amma why Ayye. ragas video, why medical keti? You don't have to say anything. Nami kas Ayye, gargaara nama malee. No. Ala qola geeffadhu. Ati Inni waan rakkoo qabu. Laa dhaggeeffadhaa rakkoon qabu. Ragaa fiduus nan danda'a rakkoon qabu. Rakkoon qabu no, dhaggeeffadhaa. Sana booda dhaggeeffadhu boodura nama dhaggeeffadhu. Oromoo biyyi kan keessatti dhaggeeffadhu. Qoy Marcos, please adaraa rabbii. Daqiiqaa tokko lama naa kennaa naa mi'ootii qabadhaa. Rabbii sodaadhaa naa seenaa kana booda. Sana booda mata keenya mana yaalaa Ijiptitti dhukkubni sun narra geessee narratti argame. Kuma lama 23 sana dhukkuba sana uummatatti gadi baasee himan gochuu barbaadee waan hin qabu hunda ispoonsara wayii galfadhee ilmoo kooti sana mana kootu ispoonsara galfadheen ture maallaqa guddaadha. Sana booda geessanii na dafqisiisuun yeroo uummata walloo san na dafqisiisaa lafannaan maraa waa hedduun eetu amma nagaamu. Sagaleen kee galee fudhatamaan turre yeroo deebi'a. Ana qofa biraa himu bakka hundaa'e. Sagaleen kee ciccitamuu bee sirrii miti. Amma sirroomne la kanaafanii naa seenaa jedhama. Amma sirraa iraasai. Amma sirroomne ishi gubaan as keessa waan adeemuun keessa yeroo gargaarsa walloo sana gala. As keessa nama waraanuun fincaan kiyya biftisaa jijjiiramuun yaadattu yoo ta'e yeroon tapha beellamaa Idrisii wajjin taphadhu ijji kiyyaa akka nama boo'ee ijji koo bicaa ta'e yaadattu viidiyoo sana ilaalaa warri qabdan. Siqaayii keessa hin jira yeroo sana. Geessanii yeroo sana anaaf rabbitu wal beeka. Ijji kiyya kunoo ammuma kee akka nama boo'ee jechuudha bicaa ta'e waa hedduu mallattoo yeroo nama fudhatan argumaa gara mana yaalaa deemee yeroo ilaalamu dubbiin jabaadha. Dhukkubni keenyatti jabaatee jira. Sana booda bakka nama ispoonsara naa ta'e sanaanii Turumbaduun hin beeka, Afandii Ibraahim hin beeka, namoota isin waamu Boonaa Baalii ni beeka, namoonni hedduun ni beekan waan kana jechuudha. Abbichas fiduu nan danda'a. Ispoonsaran hoggaa tokko jala deemuu jiru dhaggeeffadhaa. Ispoonsaran hoggaa tokko jala deemuu jiru haati manaa kootii yoo neetworkiin cite siifan citeera jedhe. Haati manaa kootii hin deemuu jette. Sirrii jirtaan. Hin deemuu jette. Akkas godha gaaf tokko hin kufe mana keessatti. Gaaf tokko laayivii irratti hin kufe. Laayivii dhaabii jette. Kana caalaa maal akka taatu eegaartaa. Rabbi nan geessinii kayitii deemi. Yaalami birrii keetii deebisii ispoonsara kee jette. Ilmoon kee maali moo ammaa inni moo ati maa inni duutee achi geessee nuyi achi gahee yoo duute jireenya waa of ajjeeftee achi nu ga'uu barbaadda jette. Achumaan hin deemee nama kana sinii fiduu hin danda'a. Dawwalee maallaqa kiyyanaa deebisii bakka kaansel godhe ispoonsara kun ispoonsara hoggaa tokkooti. Warri Ijipt dhaggeeffadhaa. Ispoonsara hoggaa tokko deemanii fayyaanna qabattee jennaan deebisiisee bilbilee. Obboleessa koo ji'a meeqa ji'a sadan hadhaati. Maallaqa kiyya naa deebisi. Si kadhadheen ispoonsara naa ta'e siin jedhe amma garuu fayyaanna qabatte fuuldura namaa dhaabachuurra immoo du'uu wayyaa. Dhukkubni kun garuu fuuldura namaa dhaabaartii namni dhageenyaan akkas jedha rabbii jedhi birrii koo naa kennii naa kaansel godhi naa deebisiisiin jedhe. Ishii naan jedhe. Achumaan ispoonsara koo dhugaa jette dhattee yaalamtee dhufuutu irra sii wayyaa fayyaatu waa hunda caala jedhee kaansel naa godhee birriinii migireeshiniitti jalaa qabamte. Ji'a meeqa ji'a sadi jennaan rabbii jedhii naa ergeen cinqee alana ijoolleetti madhe hiriyoota isaatti. Du'aan jira kunoo boonaan sobaa jedhu du'aan jira
fuuldura namaa dhaabachuun barbaadu maallaqa kiyyan barbaada jedhee utuun kadhadhu jarri boonaa Muniir Abubakar Mansuur Jamaal Abdii Geetaachoo ijoolleen keessattuu warri maanguddummaa isatti naa dhaqanii maallaqa kana dhaban gadi bahanii Mubaarak hin dhukkubaa jira ummata Oromoo ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa yoo yaalchifne maal isinitti fakkaataa jedhanii dubbatan. Jennaani mana Mansuuritti ol ga'an Mansuur hin jeen mana kee cufi. Ani hin barbaadu. Maallaqan qabaa yoo na gargaartanii akka maallaqichi naa deebi'u ijoolleen Kaanaadaa jiranu koominitiin Kaanaadaa jiru puush godhee xalayaa barreessee akka dhukkufataa jiru na hubatee keessattuu ilmaan Oromoon Kaanaadaa keessa jiranu akka jarri maallaqa kiyya naa deebisiisanu koominitii Kaanaadaa jedheen dubbadhe. Dhageessanii guyyaa tokko fuuldura namaas nan dhaabadha jedhee yaadeen beeku. Naa dhaabadhaas jedheen beeku nama. Waan jarri gadi ba'ani nan deeme mana Mansuuriin dhaabin jedhe maaliif nama galchina nama buusina jara keenya rabbee nan jeeqina an cufeen deeme oki. Mansuur Jamaaliin maaliin mana banteen jedheeni. Mansuur Jamaal maaliin mana banteen jedheeni. Jennaan natu bane wanti ilaallatu hin jiru silumaayyuu wanti mana kana si fide hin jiru naan jedhee Mansuur Jamaal. Dhaggeeffadha. Wanti mana kana si fide hin jiru si biratti waa'ee gargaarsa keetiin dubbatamu kunoo Mansuur sobaa jedhu. Deemi jedhanii na buusan argitaniittu nama kuma meeqaan. Jara nama ciisee du'u oggaa tokkoon taa'e dhukkuba koo kana baadhe sinitti maddeera ni manne nama tokkotti ni manne. Ijoolleetu gadi ba'ee mana Mansuuritti dubbatamee faca'ee gargaaruu qabna jedhamee hagana of saalfadhe hagana haadha manaa kooti saalfadhe anaaf rabbitu beeka. Wanni kun ta'ee beellamni qabamee akkaawuntiin koo inni guddaa miiliyoonaa Abdii Geetaachotti akkan kennu godhamee wallaahi iccitiin dhokottu hin jirtu. Utuu iccitiin dhokottu jiraatte natti gadi baati bor gaaf tokko wanta nama haasaa jiru ilmi namaa wajjin Mansuurii walloluun koo nafu Boonaa walloluun koo nafu Muniirii walloluun koo nafu gaaf tokko ammas warra maqaa waame Abdiidhaa walloluun koo nafu bara ilmi namaa walitti bu'aa jiraata. Gaafa walitti bu'ame maa